announcement. Mumuna po, payment for maintenance of our Betis Catholic Cemetery fee, 20 pesos per square meter every year. At additional maintenance para King Columbarium from 100 to 150 pesos. Kadwa po, Anting Pamupus King Flores de Mayo, mi kasagala tamo po King Parokya, King May 31, magumpisa King Metong Amisa, 4 p.m. at tukiya po insagala, Anting Parangal King Indong Birhen Maria. Paganaka po King insagala, eya metong nga para sa nune metong yang limbun a parangal King Indo. Isundo ta pamurin po ing pamagdaon bulaklak King Indo, King Bulan ning Mayo. Katlo, makabuklat siya po ing kikatamong vacation committee karing bisa pong mag-donate o mag-pledge para sa MAUB King Pondo para karing kikatamong magpari. Kaninti pong banwa, masaya tamo pong babalita, atin tamo pong 4 ami pasal King Seminaryo, pangaditala po King Karelang Pamamili at pamakibat King Aos Singgino King Pamagpari. Kapat, malyaritano pong i-offer din kaya katamo pong Santiago Apostol Family Endowment or SAFE, boxes maskinanong misang Domingo at din alala pa po malyaritana pong mag-claim karing SAFE boxes King Opisina. Katatawlian, papanatilian tamo pong kalinisan, king kilob at kilwal ning pisamban, bisitas at nung malyari tamo mo naman pong sumaw manayos, magligpit at magbalik ka rin kikatamong ginamit luklukan ang monoblock chairs. Dakal pong salamat, ingat po at mipapangadi. Para ka rin kikatamong mass intentions, kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynaldo Giao, Bless, Constantine, and Chris Ampiwar, Richard, Paulo, Giao, and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey, and Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Wayley, Maydel, Winston, Jenna, Ansley, Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Eileen Sanchez, Randolph Sanchez, Joselito Sanchez, Paciencia and Pedro Sanchez, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Cheat Angeles, Nedy Macalino, Sherry and Simon Nathan, Ansley and Leal Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chica Rion, Emerito, Zenaida, Emerson, Ken May, and Erica Zamar David, Zane, Kevin, Marco, and Zion Manabat, Ernesto Bolos, John Alfred, April, Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Hasmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Cristina Justin Baste, Dom Santiago Maria, Rosas Angeles, Ferdy Angeles, Irvin and Anel Ross, Cristino and Vicenta Ocampo family, Genaro and Ansa Santiago family. Para king birthday ng Gregoria Alarcon, Maxima Santiago, Aisel Pinlac, James Anthony Pinlac. Para king makapasubalong kayaduanan di, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan DJ Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Aaron Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda,
Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilio, Rain Jasper, and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Vaughn and Maylene Vitug, Elisa, Conrado, and Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apoles and Peaches Ocampo, Joshua Angeles, Jay Carrion, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Etchage, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Kevin Ivon Gaza, Teres Castro, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Francisco Hinco, Carmelita, Almario Manlutak, John Edward Mariano, Monico Tungol, Miguela David, Marites Sebastian, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gozum, Norma Gueco, Francis Lasco, Terry Davis, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Lucia Flores, Marieta, Roelio, Huela, Rael, Raquel, Eric, Rina Kayanan, Yoli Malasique, Romeo Lasco, Francis Lasco, Roman Torres, Rodrigo Ocampo, Justice Isaiah Cortez, Paul Castro, Reyes Jaira, and King Joel Magtoto, Lengleng Gueco, Imelda Santos, Irvin Ross, Redentor Villanueva, Vicenta Ocampo, Roniel Nuki. Paraking Kapayapan din Kaladwadi, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Gilbert, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Josegiao, Dr. Benvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Amado Ramos, Banjo Serrano, Roberto Huang, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos Isidro, Maria, Erico, Mariano, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico Mariano, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Maria Castro, Norma Diaz, Julieta, Jove Carel, Joanne Clelan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalugdugan, Tesita David, Castor, Auring Santiago, Erning Sevilla, Bernardo, Nicolas, Rafaela Manlutak, Eustaquio, Felicitas Roque, Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marvic, Antonia, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa,
Maria Jesus Gloria, Valentino, Jaime Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Felix, Virginia, Aurea, Nestor, Rocardo, Teresita Mendoza, Emerenciana, Bernardo, Roberto, Eduardo, Agustin, Melanio, Diosdado, Elena Corazon, Lucila, Salvador, Reynaldo Torres, Lucia, Regino Conanan, Ronnie, Ray, Jose Flores, Rosendo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Senior, Elena, Reynaldo, Alfredo Senior, Teresita, Saturnino, Charmaine, Edgardo Pantig, Rosie Hinco, Gregorio David, Aurora, Jose Nuki, Wilfredo Dizon, Manuel Petronilla, Maximo, Hil Domingo, Lucina Tarok, Flora Alfonso, Mateo, Maria, Pablo, Francisco, Nicasio, Belencia, Esteria, Nicolas, Erinda, Alfredo, Barbara, Isidoro, Segunda, Lydia, Roberto, Aldrin, Benji Amado, Eliseo Bautista, Russell Flores, Luz Teodora, Miguel, Florencia, Remillo, Juanito, Marcela, Leonardo, Edwin, Santiago, Avelina, Angelina, Aida, Charito, Raul, Norma, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaganaka karela.
walang daya bibunaban miligtas tamo, at ingit pasinot na katamo. Magsaya, kaligtasan, pag-ibig pa at anak naman, ating Espiritu, kasametong na, urian at paligayang init kapilanman, urian at paligayang init kapilanman. Urian yan Espiritu palanggap ikatamu, talapang matula at talasawok tamu, yang talaturo at talataitamu. Pangkaligtasan ke katangkangan, magsaya, kaligtasan, pag-ibig pa at anak naman, ating Espiritu, kasametong na, urian at paligayang init kapilanman, urian at paligayang init kapilanman. Urian tayo hindi pa sikluhan, urian tayo hindi pa lelangan, urian ing lugod na lang kayong ganan, urian ing init kapilan paman. Magsaya, kaligtasan, pag-ibig pa at anak naman, ating Espiritu, kasametong na, urian at paligayang init kapilanman, urian at paligayang init kapilanman. Urian tayo Jesus, anak ng Mengapus, meging tawat, mekisawat mo saltamo, walang daya bibunaban niligtas tamo, magiging pasinot na katamo. Magsaya, kaligtasan, pag-ibig pa at anak naman, ating Espiritu, kasametong na, urian at paligayang init kapilanman, urian at paligayang init kapilanman. Antimeto nga familia, mitipon tamo kilagin ni pampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo tamang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, pagmasusyan tayo po ngayon ing Domingo ning Santissima Trinidad, ing Domingo ning meto nga Dios, kingatlong persona. Kaniti pong banal na misa, kaya katamo nga nyawaran, ing grasya ning banal na Espiritu, ning Dios anak at ning Dios Iba, ban kanita, pianad tamo king biya kabanalan, king biya ning Dios. At kaniti mo rin pong banal na misa, ipanalangin tayo mabilog ang bansang Pilipinas, kaniting mamarap tamong pasibayo, king meto nga dake ning kaya katamong bansa, king pamanyulong dareng mapilan kaya katamo, den kaya katamong representante king diborsyo, ipanalangin tamo ing pamasala na lakaisipan ning Santissima Trinidad, deting kaya katamong piniling mamilatan kaya katamo king gobyerno, ban kanita asulong dalareng batas sa mas kailangan ning kaya katamong bansa. Kabang pagmulan tayang pagmasusyan ning misteryo ning lugod at pakaluno ning Dios kaniting banal na Eucharistia, kaya katamong kilalanan at pagkalungkutan detang dakalapinandit, etala ingatan din kaya katamong familia, meging sangkantamo,
ban masira la rin kay katamong familia. Detang dakalapinan di tetala sinese ring asawa, etala lingapan ding anak, anyawaran tamo, ing kapatawaran, ning Ginong Diyos sa malugod kay katamongan. Hitamongan, magkumpisal ko king Diyos, sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, huling mikasala kong king isip amano at tapat, at ngayaliwang kakulangan, ulitay panagapupo ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, ring sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, Diyos, agin mo tamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo iyuli na katangan sa naking biyalang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kayapan, karing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Ginong Diyos, alinanig manwa, Yosip pa, ikaw, mayo payo,
kapayapaan, karing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King banwang matas, at kapayapaan, karing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, kapayapaan, King Manalangin tamo. Pupurian da kao Diyos, si panglubos mayupaya, Kristong Ginoo at alapagligtas, Espiritu ning lugod, bubulalag mo ing kang sarili king kabubusalan din kay kaming pangatao, agyagan mo king makirake king kang biye at lugod, meto nga Diyos atlong persona, manatili ka sana king balayan na miyubog king kang wangis, malapit king yato a pagdala ng biyening kang lugod, itiadwan mi panak at banal Espiritu, meto nga Diyos tutu at mabibiye manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan, nung pag-aralan nyo laring banwang mga labas, ala kayong abalo o damdaman, amilyari anti milyar king aldo ay ti, manibat na inyang lelanganin ng Diyos ing yato. At tinawaring taong antimoke kayo o may karamdam, king siwala ng Diyos, amanibatan, busal na ning api at kaybat eyamete. At tinawaring metumumang Diyos amig kapilit lilwal ne para kaya ing balayan, haatyu libutad ning aliwang bansa, king kapamilitaning pagsubok, bage pagmumulalan, gera anti ing ikitsyong depat ning ginong kekanging Diyos, karin king Ehipto. Inya sukat yung abalo at tandanan, manibat ngeni, king ingginong Diyos, ya ing Diyos ning banwa at ning yato. Ala ng aliwapang Diyos, subali kayo. Inya pamintuan nyo laring kayang utos, at tuntunan apisyag ko kaya kayo, ngening aldo iti, ban mipakayap kayo, at ding anak yu, at manuknangan king kapilan paman, king labwad at pigkalubna kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, mapalad yo ing balayan, a pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapalad yo, mapalad yo. Tutukita po kin pa magkanta. Mapalad yaing balayan, a pinili na
sarili ng balayan, mapaladya, mapaladya. Mapaladyaing balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapaladya, mapaladya. Ingamano ning Ginoo, mipnong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kalugurano ing hustisya at ing katapatan. Yatu, kayayang kakatmuan, king kayang pakamal. Mapaladyaing balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapaladya, mapaladya. King amano na banwa melalangya, aldo, bulan, batuin at aliwapo. Melalangya ing yatu, king metong ng amano, minutos yamu at sabla-sabla, kayang pepalto. Mapaladyaing balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapaladya, mapaladya. Ing Ginoo, ingata nala retang makitakot at gagalang kayo, at sabla manatili king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panawon ning danop, pagkalubanong pamangan. Mapaladyaing balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapaladya, mapaladya. Ing Ginoo, yang kekatang panaligan, talausok at kambilan, o Ginoo, lugod mo kaya kami mo sa ipakit, antina ning keka kay manalig, itamongan po. Mapaladyaing balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapaladya, mapaladya. Mapaladyaing balayan, pinili na ning Ginoo, maging sarili ng balayan, mapaladya, mapaladya. Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo, Karingtao, Roma. Detang tutuki king agyag na ning espiritu ning Diyos,
anak na laning Diyos. Uling ing Espiritu, apig kalog na ning Diyos kaya kayo, na kayo papalyarian alipan, ba kayong pasibayong mangat mong takot. Pagkus papalyaran na kayong maging anak na ning Diyos. Potang awsan taya ing Diyos, tatang ko, patatuana na ning Espiritu ning Diyos, king kya katamong Espiritu, king itamo, anak na katamo pin ning Diyos. At antina ning anak na katamo, talapagmana na katamo ning Diyos, at kayabe na katamong talapagmanang Kristo, nung dara ketamo, king kasakita ng Kristo. Mira kaya ng tamo naman king kayang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ligaya king Igpa, king Anak, at king Espiritu Santo, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning alang kapupusan. Ing ginuman tabe kay kayo, At kaya kaan timon. pamamasa aking maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Ting labing metong alagad Mintano, Galilea, ketang bundok-bundukan ka rin anong nuno pepapantun Jesus para makikit. Panakita kang Jesus, hindi Claude Laharapana, bistaman ding aliwa atin lapang kapikakunwan. Lepi tanong Jesus at nga nang migsalita karela. Ing sablang kayo payan ka rin banwat, keti sulip miyabye ka nako. Munta kayo ulinita karing sablang bansa, at gawan nyo lang alagad ko. Binyagan nyo laking lagyo ng ipa, at ning anak at ning banalay espiritu, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandaanan niyo, kayabe yu ko kapilanman, wa ang gaman king kapupusan ning panahon. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ni kay katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kumusta kayo po? Ako po medyo mapali ko po buntok kanini. Uli da po ring, ako umigagana kay uli yo po, pa uli. Uli da po ring, ababalitan tamong eni at tatanggapan tamong balita amilyari king kongreso. Tungkol king pisasabyan ning diborsyo. At ayo po sana isipang mamulitika na ako na naman king umilya ngayon. Bakit? Uling mituturan kanini ring ni asawa at ring familia. Ing buong kapaniwalan tamo at ing pamagpaulaga tamo karing pamilya. Hinya pong misa nating, kwento ko po, I think, hinya pong bayo-bayo ko Kenny. At pong, that was 2022, inyang imetong pong pamilya po king Canada.
Adiskubrida po rin karelang anak, kabang tutwala, susulong laking edad, bagya-bagya, mabubulagla rin karelang anak. At inla pong rare degenerative disease din karelang anak. At kabang tutwala, dapo aywasan na talang panulo, mabulag at mabulagla rin karelang anak. At yung metong napuyatang anak bulagne. So ay isipan da po rin ng may asawa, ing imbes na maging malungkot la, uling totoo naman pin, makalungkot ning sitwasyon da, pero imbes na maging malungkot la, king kabilyan da rin karelang anak, bali po yung gewada, they saw to it na akwada po makapag-travel around the world. May nipol la, may nutang la, may gobra la, ban apasyal dala rin karelang anak, karing niyayaliwang lugal, amasanting a lugal king yato. What is the goal? Just to collect visual memories. Ban kanita, patangumena lang mabulag in time ding karelang anak. Atin lang babalik-balikan mga santing abage. Daman nakakit, pero mitanam king karelang kaisipan. Anya po nga basa kayo po ining balita tungkol karela. Karin ko hapagtantua, bagya-bagya hapagtanto. Dem palang panahon ng krisis. Ding panahon ng problema, ding panahon ng trahedya, lamo panahon ban maging malungkot. Noon panahon lahan naman ban manintun paralan ban mibangon. Ding panahon ng kasakitan, lamo panahon ban misakitan at maging malungkot. Noon panahon la ban manintun paralan, ban makabangon at manakit bayong panimanman. At palagi ko po ining akakit, deng dakal laman yulong king batas ning diborsyo king kongreso. Eko po balo, at atina ko pong daramdaman na, den po mismong katoliko, den mismong sisimba, dakal karela ing pabor king batasay ni. Pero yako po, alike po opinion ning sabyan ko king umilya ngay ni. Nune ing katuruan na po ning Santa Iglesia at ning banal a kasulatan, aying diborsyo, metong yang marok a kararaptanan. Ulinging pamilya, yaing metong apeka maulagang larawan ning biening Santissima Trinidad ketiking yato. And we are saddened because mi pasarne po king third reading king kongreso, ini pong batas king diborsyo. Ing burin na pong sabyan nita, one step namo, dumalan niya king Senado, at pag mi pasarya king Senado, ing presidente namo ing sumabi, nung kwanane, o tangyane ing batas sa ini. At makalungkot pa, pero king metong adane makasaya mo naman, uling ating metong magdilidiling kongresista king Pampanga, ing tingyane and voted no against divorce. And this same congresswoman is the same president then who went against capital punishment. Ya po'y miglako king parusang kamatayan kareng maragula krimen king kikatamong bansa. At ini po yung sasabihan da, rening aliwang tao tungkol king diborsyo, nung bakit kano kailangan tamong maging pabor king diborsyo at makibat tamo po agpang king turo ning Santa Iglesia. Muna, ing diborsyo kano, may apektuan mo. Wala na ako man pakialam ken, nakiman magdiborsyong may asawa. Nakiman po may kakawani may asawa, paborentano puretang may kakawani. Ing sasabihan da, may apektuan mo naman, detang mangailangan diborsyo at may sasakitan. But this is only true to some isolated cases. Pero sabi napin ng Kasebian, no man is an island. Kaduglong na nita, no man is an island entire of itself. Every man is a piece of a continent, a part of the main. Lagi tamong dake ding haliwa. At mumunang dili, ing batas ning diborsyo, malinong malino, kontraya king kikatamong konstitusyon. Asasabing, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Ing diborsyo, susubukan ning palitan ing kabaldugan ning pamiyasawa at ning pamilya at miapektuan ngan ning eganaganang kasal.
even your own strong marriage. It will put doubt to your promise that you made years ago. Makanano, ing kasal, manalumpa ka niya mo king pakiramdam. Nung eko ne feeling ka na akong asawa, malyari na king mikawani, at mayalaning bisa ing kaya kaming kasal. Makanya niya mo po kasimple, at burideng pasimplian, ing pamikawani, at pasimplian ing kabaldugan ing kasal. Kadwa, eta naman kano miapektuan ngan kening kasalay ni. Miapektuan mo, at maging malaya mo, retang mayayabusong asawa. Siguro totoo, king mapila na kaso. Pero baloy po, nung nining peka mo munang biktima ning diborsyo, deng kayanakan, sumulong laking edad, ala na luring karelang pengari, mikawani laring karelang pengari, at dagol laring bingot areni, ay panintindi daking pamilya, aliya metong, okay mo nga lang tatang, okay mo nga lang ima, dagol laring anak, makanining karelang sitwasyon. And according to survey, ing diborsyo, ing mumunang sangkan, king aliwang bansa, uli nga lang diborsyo, king Pilipinas. Nung bakit deng anak, madidepres la, lulwal la king eskwela, magdroga la, at malululong la, karing marok a kararaptanan. Katlo, ing diborsyo kano sasabihan daring manyulong keni, lalo na pang patibayan ing kasal. Nga kupen, papalitan taya kabaldugan ing kasal, pangakong pangabang biye, kabang biye. Lawan iyo, ing diborsyo, agpang king survey king Amerika. 50% daring kakasal king Amerika. Survey ya po ini. 50% daring kakasal king Amerika. They end up in divorce. Kapit na karing kakasal king US, mikakawani. At kay ba't ng mikawaning mumunang beses, at kasal lang pasibayo, 60% of these new marriages, again, end up in divorce. And third, kay ba't ng magdiborsyong kadwang beses, on their third marriage, these marriages end up, again, 70% of them end up in divorce. Inimburita mong malyari, king katamong bansa. And it will logically follow nga kupin, nung deng mi asawa, penamdaman damong enobisa, at pwede nung mikawani, it will logically follow, asunod niya naman ning batas king abortion kanini, potangena na panamdaman ning ima, aburine pa yung kayang anak, malyari ning palaglag. At nano pa po yung tutuke, mi asawa, ring anak king atsan, at tutuki na kayo pong makatwa. Bakit? Potangeda na ko buring sesending kaya kayong anak, payampunda kayo king gobyerno. There will be many home for the aged. Sasabihan di katabang Pilipino, itala kaluguran ding makatwa. Bakit wala kayong home for the aged? No. We love them too much, which is why we can't let go of them. Hanggang matela. Ing poprotektan tamo biening tao ibat king sepupunan, angga king kutkutan. Kapat, kadwang katatawlian, mas mura kano ing diborsyo kesa king annulment. Mas masaguli kasi ing proseso. And it might be true. At ang gyampo yung kaya katamong Santo Papa, ginawayang batas, ban mas maging mabilis in declaration of nullity, karetang kakasal ating problema king karelang papel. Pero buri ko pong aintindihan tamo, ing pamiyaliwa dareting bagay nga reni. These three realities, ing diborsyo, ing annulment, at katatawlian, by the way, alapong annulment king Santa Iglesia, but there is declaration of nullity. First, ing diborsyo, po tamong mo na panandaman natin ako bisa, you agree, at pwede na ko mikawani, makanya niya kasimpleng diborsyo. Kadwa, ing annulment, it is another thing. Annulment is like this, po tangatin niyang gewang kaso yung asawa mo, linabag king kontrata yu, king kaya kayo marriage contract, magsampakang kaso, at pwede na kong mikawani. Mapawalayang bisa,
ingke kayong kasal. That is what annulment is. Pero king pisamban pareho nga layan. But there is declaration of nullity. Ing buri na pong sabyan, potang ikit ng ating problema, antimo, kinasal kayo, mo balo, ing pe kasalan mo palang tao, at inyang malalang sakit, at na sinabi keka, potang kinasal kayo. At potang nga balo mo ita later on. O kaya na sinabi keka, balo na palang mi kayanak, at pwedeng mi kayanak. Your marriage will be declared null and void from the beginning. Ing buri ng sabyan, alang kasal amilyari. Tutu at alayang bisa itang kasal amilyari kanita. Makanya niya po ing Santa Iglesia. At katatawlian, sa sabyanda 2024 na po, ing Pilipinas namo ating Vatican City, ing alang diborsyo, king mabilo gayato. Mitatawlita na po yata, king uso, ngarang makanyan. Is it a good thing? Nasusulong tayo ngayon ng diborsyo? I think not. Ing buri ng sabyan, ing Vatican City namo, ating Pilipinas, ing tunay magpaulaga, king kabanalan, ning pamiasawa, at ning pamilya. It is something to be proud of. Ay katamo namong tutong bansa kini king yato, ing magprotekta, at maningat, king pamiasawa, at king pamilya. Katatawlian, buri ko lamo pong lakwan kay kayo, ring kutang nga reni. Bakit buri tayong diborsyo? Amanyira ka rin kasal. Bakit tana mo mag-focus kareng dakalaparalan, ban patatagan, so pandeng pamilya, deng ni asawa, at deng anak ka magkasakit? Instead of destroying them, why don't we just protect them? Kutang, potang silungan tapay ni, tunay tapabang Pilipino, at tunay tapang Kristiyano. Dakaltana delanan, anting Pilipino, ngeni tapawari sumuko. And in this background, I would like to announce to you the launching of a plan para po kareng miyasawang kinasal king pisambanay niya tao betis at kareng pong miyasawang tao betis amagkasakit karelang biya miyasawa king June 2024 kaniti pong banwa. Involved tayo po Information Commission ding pre-K na facilitators ating Catholic Women's League ating posibleng pamakisan metong ning Couples for Christ to launch a plan ban sumaup kareting miyasawa kayari ng kinasal at potang mi kakaproblema la king karelang kasal. Adwan ko po kaya kayo ing panalangin para karing kaya katamong kongresista at manungkulan at adwan ko po kaya kayo ing parati yung ituro karing kaya kayong anak at ipakit karela ing ulaga na ning biye miyasawa at ning biye familia. Kaya niya po manalumpakan ing biye ning kaya katamong pamilyang Kristiyano at biye ning kaya katamong bansang Pilipinas. Uling imbiyening familia, yung salamin ng biyening Diyos kaya tiking yato. Istong sinira tayong biye pamilya, sinira tamo naman yung kaya katamong kasal pantayanan, peki yung kaya katamong pamanyimba. Nung metong muman lang kening pisambanay ni, tatanguya king diborsyo. Ko po mamatakot, pero may kakasalay ang maragul laban king Diyos, ing nino man keni, ing damdaman tamong sulong ne, ing diborsyo ngayon ni. Tandanan tamo po, ing katuruan ning Santa Iglesia. Amen. Talakad tapong ngeni at ipasyag tamo yung kikatamong kasalpantayanan, king Diyos Siba, Diyos Anak, at Diyos Banal Espiritu. Sasalpantaya ko, king Diyos Sibang mayupayang totoo, inalang king banwatiyato, at kang Kristo nga nakanambugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ng Banal Espiritu, ibayad kang Santa Mariam Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, miipa ko king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king Katlong Aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukulok wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto,
Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karmabi ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king be alananga. Amen. Adwan tamo ko, King Santissima Trinidad, ding ipagkalubna, ing apat at agtala, taso panding pamilya at niya asawa magkakasakit kaya tiking yato, lalong-lalo na rin karelang anak, kamaging biktima ning pamanabuso at pangayalipit. Nga tamong manalangin, Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karetang maniwala, para karetang maniwala, manalangin tamo king Diyos, akikatamong iba, at king iba ring sablang tao, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayong Diyos, at kapilan man malugod ay iba, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring mimisip, papaimburisan no ning Diyos, manalangin tamo king kabugbugtungan ng anak ning Diyos, ang manatiling kayabe tamo aldo-aldo, ang gaking kapupusan ning panahon, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring manalangin, manalangin ta kang Kristo, at tatalan king sablang upaya karin banwa, at ketiking yato, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring manalangin king Diyos, karing aliwang paralan, manalangin tamo king espiritong mamali kaya katamo, at mamantabi king kaya katamong pamanalangin, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring magsalita tungkol king Diyos, manalangin tamo king banal na espiritu, amig salita, kapamilatan daring propeta, at ning ebanghelyo, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa ipami, kapamilataning banal na espiritu, manalangin kami keka, ing patatagan mo ing biyering niya asawa at ning familia, bantu niya miya ni nagkarela, ing kekang lugod at katapatan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At ning ebanghelyo.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamang daon, matanggapi harapaning Diyos, ipang lubos mayo paya. Tanggapan ni saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mo retingayin at kapamila tanda, gawan mo king ganapadaon keka, idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabay kay kayo, At kaya kan, iyat nayo ring puso yun. makayat nano, Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Unepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Masayaming papasyag ing kaya kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kaya kang kadiosan, bilalag mo ing kaya kang ligayan, timo ing ligaya na naman ing anak mo at ning banal na Espiritu. Hatlong personang pante-pante king kamalan, alang pamiyaliwa king ligaya, dapat meto nga Ginoo, meto nga Dios sa kapilan man misamban, king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ning kaya kang ligaya, layon makyabe kami king alang tuknang dang pamamiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Diyos kang mayupaya. Pupurian dako banalay pa, parati mo kaming antabayanan, king pamaglakbe mi kay kabaning biye. Pupurian mi yan naman ing anak mo, Yeso Kristo at Shabusal mi. Paulin ning lugod na kaya kami, titipuna na kami king banala pami sulusulo. Palino ni kaya kaming banala kasulatan at pipiraswaning tinape, anti mo yung depata na kanita, para karingalagad na karin king Emmaus. Inyangeni paniga pumikeka, o malugod ang pon mayupayang ipa, itubod me, ing banala espiritu mo ban lukuba na lareting tinape ang ponalak, kanita, mialilan lang katawan. Ang pondaya ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging baye linas at mi daon king biyan na para kay kami. Kabang kasulo na laring disipulo na kingapunan, kinwane ing tinape, at pepasalamata na ka. Piraso ning tinape at dinwang ni karing disipulo na at ngana. Wanan iti kayo nganat mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, ami daon para kay kayo. Kay ba't ni nga punan kinwaning kalis sa mitmong alak,
Pasibayan na kang pepasalamatan ng puan pinuri. Binyening kalis ka ring disipulo na at ngana. Kuanan iti kayo nganat minum kayo kaniti. Puling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayong po na lang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo ang pon para karing sablang tao. Pan kita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo diking pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan. Inyang o ipang lubos banal pagbasusan miing pamigaga nakakang Kristo ng anak mo. King kapamilataning pamaylas sampon kamatayan na king krus. Delakit me king ligaya ning pangasubling mebye. At liklok me king ligaya king wanan mo. Hanggang na po ang datang yang pasibayo'y Kristo ang ginumi. Papasyag miing maulang dapat ning lugod mo. At naraon miing tinapin ning biyempo ning kalis ning alang hanggang kaligtasan. Balikdan mong mitmong pakalulo. Iting pamagdaon ning banal kapulungan mo. I Jesus siya mismo imiyayin king Biena, king kapamilatan iting sakrifisyong penibala na kaya kami, bubuklat ning dalan papunta keka, o ibami. O Diyos sa ibaming mapamakalulo, ipagkalub me kaya kaming espiritu ning lugod mo, ing espiritu ning anak mo, ban mabilang kaming enempon kapilan man karinganib ning banal kapulungan mo, ami sulu-sulu, king katawan ampon dayana. Kabang mi sulu-sulu kami kaniting lamesa, pasiknangan mo kami, ikaming anak mong makatipon ngeni keti. Pasiknangan mo lalong-lalo na rin kapatad ming kababayat na naking biye. Paulining kakaluluan ng puwan kapanamdaman at mga sakit na kapagsubukan. Pasiknangan mo kami, ikaming pari mo, kambe ng Francisco ing papa mi, at i Florentining obispo mi. Misadsad kami sanang mitmong tula ang puwan kapanaligan, king pamaglakbemi, at ayani nagmisana, ing kapanayan apasulong mo kay kami. Ganakan mula naman ring kapatad mi apepaynawan na king kapayapaan ng Kristo, ating sablang mayangon na biye, abukod mong ikay makibalo king kasal pantayanan da. Lalong-lalo na i Fernando, i Benjamin, i Banjo, layon pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo, tayran mo lang king kaganapan ning biye, king ligaya ning pangasubling mebye, potang miras na kami king sepo ning pamaglakbe me keti king yato, matula mo kami sanang tanggapan king maligaya mong kakarinan banwa. Nung no kami manuknangan kambe mo manggaman king alanganga. Karin, kambe ng Maria, ingwa na Virhen induning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na. Kambe ring apostol ding martir at ding sablang banal. Puriyan ampon paligayanda ka. King kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanganga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanganga.
Kambening maragula kapanaligan, King Dios, amalugod at malingap kaya katamungan, mausta mo kayang ngini kapamilataning panalangin at iro ng Kristo. Ikabos mo kami ipaking sablang marok, malugod mong ipagaluming kapayapan king panahon mi, banking kasaw paning kaya kang pakalulu, parati king mitimawa king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos silang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos ming Ieso Kristo. Uling King kerianing kayo payan ating ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos, sa ipami, pengako mo kaya kaming kapayapan mo kapamilatan ng Yeso Kristo ng anak mo. Bustan mo mi kakapayapan king kaya kang iglesia at king yato. Ipagkalumo yung kapayapan mo busal mi kaya kang balayan. Bustan mong intandaning kapayapan na umemi ng ibiyeking metong at metong. Ipasyag ning pamisan metong at pamikakapatad. At patibaya ning pangatagulaling ning mibyebye king kaya kang lugod. Anting mikakapatad kang Kristo. Ing kapayapaning ginumantabesan ng parati kaya kayungan. At kaya kanti mo. Ing masayang paralan ni daki tangin ni king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, niyo ing kordero ning Dios. Niyo Yesu Kristo, ing lupa ning lugod at katapatan ning ipa.
Nyo'y milalako king kasalanan ng yatong papapalad tamo. Ikatang mayayawos ban makirak eking biye at misyon ng Kristo. Ginoo, kung matampang tanggap ka, dapat yakyas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Kordero ning Dios. Nyo'y Yesu Kristo, ing lupa ning lugod at katapatan ning ipa. Nyo'y milalako king kasalanan ng yatong papapalad tamo. Ikatang mayayawos ban makirak eking biye at misyon ng Kristo. Ginoo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, sa sambanda ka meto nga Trinidad ding persona, meto nga lang hanggang Diyos, manano na sanang ikasalpantayanan meting sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mit kaisipan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Abi-abi tayo po ngayon parangalangan, din kay katamong indong Virhen Maria. Inginuman tabi kaya kayo, At kaya kantim idukoy la rin buntok yu at manigapuking bendisyoning Diyos. O Diyos, ming malugod ang puwan mo pamakalulo, adon para ka rin kapatid ming masakit at magkasakit, malungkot at balisa, patatagan mo la pa mi kakatawan at kapilubluban, karing kapatid ming magmasusi king aldoning karelang kebaitan ni pagkalubuing kayadwanan ding pusura, karing mag-anibersaryo patatagan mo yung pamikalugod at kapibabatanda para karing karelang asawa at familia, ding uming maglakbi at diamo laking kapahamakan at kasasagkulan, karing daralan mga bayat at kapagsubukan, karing uming sumabaking laban, karing magkasakit mamatawad, manyawad-tawad at lugod, tagkilan malapusot kaisipan. Bendisyonan mula naman din kaya kaming gamit at panalangin na kaya kaming daralan ngeni, ban nanyawaran din kaya kaming bendisyon kareti, agamit nila sana ban lakwas na kangaluguran at asiwan, lalo na king wangis ding taong mangailangan. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kinin Diyos sa mayupayang tutuing iba, hinganak, ating banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapaning Santissima Trinidad. Salamat, King King Diyos.